Kasngi arpusan tarik udi sambar. Kamdai kasngi ka ujisu. Kinu kibakambat peneman sengi ka ujisu ya katai kasngi. Klempem kidai ki riu thang. Ki riu lam leer sudah. Omdan kandu ka biblical nega historical evidence berpencisya ya katai kasngi kum kasngi ka ujisu. Omdan uwei usenran newat ujisu ru telah di umjurake Christmas ne sengi ka. Ka Bible kat kem Lukas kapan i bahakapor bakhaya ujisu kinong syarai bat kin jingri jengdup jongki kidon bat samit hakilum syarai. Kani kasaki bakadai kapos ai. Kinong syarai kan omla mansa ane e ki jingri jengdup jongki halum hakapor telang por khriat. Ndai klempep kenyalek banyabet yaki sasem. Kini kejik penkrek penkrum kumbang yoi. Nadu i Christmas tree ki light ki decoration Santa Claus ki jingkawai ki gift ki Christmas carol paro kini kimdon jing ada ai bat ujisu ni bat kasngi kha jong u andai kidai penban tangki tradition ne ki jingle jingkam jong kita ki brio paki Kristan ke jukhot yaki ki riu lam ler ne ki nong mani blai thau kini kidai ki jingle jingkam ki bawat ublai ke Bible ublai ki Israel udah isi im mkwa paki brio jong u kin teneng ni bot yakini ki rukom le jong kini kinong mani blai thau kipakan lani kinong mani blai thau kladep don lupa ke jingraki Christmas taki spa senem wat aswa man khai uji suru kabakum kata ke jingraki ki khot ka Saturn lia kadai ka festival ne ka tamasa baki ainam ai burom ya ublai Saturn ubalong ru ublai jong ka rep karyang kani ka tamasa ka sedang nadu wa khatnya utarik bat kanek dap tayo hakini ki sengi jong ka tamasa telang ki pelong ke jing khawai patba ka bahe bah Kibriu ki bampira rengkat bat kadi musi. Kibriu ki penriam ki pen internet dagi jingtung jingtep ki bajernam. Ki penmek pentabai ka yeng kasem bat ki surap lengba ki jing syai syarak. Kibriu hakum kani kapor ki pong ni ki jan ki ba internet bat ki sopti bekerpang. Kidukan ki badap daki tiar ki baremdor haki sengi syua kata masa. Hakasngi bakhaduk jo kasatena lia. Kibriu ki ai subhai sigi paralap bat ki ba it baton jong ki. Kum ki syarak grid ki pelapisa bat ki tiar sina kiu ki baremdor. Hakini ki sengi jong ketamasa ki briu ki long light lut bat ki penkela kongpong lut ya ki kendon bajudan haki imlang salam. Kum kan kusa ki kenrat ken khot ya ki marau jong ki banya bamja bat ai jing bam ya ki. Ki briu ki yat karol lengkhuj ban lek ai ku blai kerpang na kawai ka tengkong sa kawai pat. Alo nang ta ki Roman kidon sakawai pat katamasa baki khot kasol invictus kabamut kasngi bom lak job ya kan di katamasa ke ju pelong kasngi arpusan tarik unok perak kajingbut jong kan di kajing rake kalong kum kadak kajing songu i kajing wan pai pat jong kasngi namar kum bakalong Europe akapor telang latap bet de kayor kajing kriat batasam bat kabiet ke berjalan te kasngi arpusan tarik pat kadai kasngi jong kajing wan pai kasngi bakam jalan kepertai kemar yang kesedang kiem bat jerngampat hadian bekas ngibas a kelajop ya kambiet kajing syai ke pekno ya kajing dum kini ki arteli kita masa kidai ki tanrai ka balas yang nongrim ya kajing raki Christmas ki Kristan baham haswa kimtip bat kim juraki Christmas ndai dai tat adu kaspak senam ke basau kata hadian upat sya Konstantin udikler ya ka Christian state kendiat akabaya dai bat upat sya Konstantin udah upat sya benakong du berkelah Kristan kajing kelah Kristan di kam dai ba ukwa man bot ju ublai Kristan ndrai dai nak bentak kajing yo nong hakakam sanhi masima mau ulah sno thu lupa bakalong ka ba ban sya lada umla ban penyateli langkawai ya ki brio ki badon hala kajong kajenget belai te kumta hadian kajing kelah Kristan jong declare ya kahima jong kum ka Christian state Syuk kum kabut penpenya teli ukuni no ya baru ki tradition kentup ya kasol tenelia bat kasol invictus festival jong kipakan bat pangian pat ya ki hapo kajenget Kristan omtang ba uban ki jenget pakan ndai upen yap naphang upen jot upen tua ya ki resort temple jong ki utang ki duan aingu blai jong ki bat kum ta terter ti kenang ba kita ki tradition jong kipakan kenya belen bat ki jenget Kristan kumta ki declare kasngi arpusan no pra kum kasngi kha ujisu nak baki bujeli ke jingbut jong kasol invictus bat ujisu kum unawan rak jing syai
Suki-suki kat nang yai kapor, hadian dagi spak senem ki Kristen, ni ka balang karuman Katolik kasim bar kam trai sendan, yakin ni ki tradision jong ki pakan. Hadian baki Protestan Puritan ki wan nakabor England nakaspak senem ka bakhat riu bat khat nyo. Kini ki kenhun Kristen, ki ban ya kajing raki Christmas, halor kini kinong rim. Kepanengkong ba kajing raki Christmas, kadon ya kajing esno bat karukom jong kinong mani blai thau. Baar ba kadon kajing yadai bat kabalang Roman Katolik. Balai ba kam sumdon kanu kajing tho ka Bible ka babatai siapang kasnikha u Jisu. Kumba kalong hadu mentah, kidon belai kita ki spiritual Kristen, ki bumju raki Christmas, namar ba ublay jong ka Bible umsya, bat udah maham teng ki briu jong bakim day dalay layru ban mani ya hakaju karukom kumba ki le ki blay thau. Kidon belai ki dkhot bat ki lanong ka Bible ki ba mana teng kan dikajing raki Christmas. Kidon pat segi cultural Kristen, ki ba yat-lat ya kita ki jing mana jong ka Bible. Kini ki simbet je Christmas kumba tradition jong ki baki day man celebrate bet mala usnem. Kani ka kam kedo ya ki Roman Katolik ka bahadu menta meniru ka yale bet pantan sialadi ya ki tradition jong ki wei. Hendai lengo pat baki Protestan ki ba isi ya ki tradition jong ki Roman. Wat ya ka Bible ru ki penstang da ka bakantat ya ki tradition. Kat bai ka Christmas pat ki raki wala umsim latho ka Bible ru. Nang ta ki don saki komersial Kristen. Ki Kristen show off, ki Kristen penkap ngiak yo, ki Kristen be rong pong. Kini ki kam kusai jimut, da ikin pong, kin kup kin sem, sayang mane hakas ngi Christmas. Kini ki julik sam jing yarap sekilong yeng beduk hakapor Christmas. Kilong tik, kum utu ukon rat ubalik bhai ki marau jong hakis ngi jong kajing rakhe ya kata masa satan ya. Hendai inda lakut kata masa pan umrau usahi tang umrau. Gimyo ihiru, bahkan don kajing ya pera pedang kabam kana Christmas mentah. Bat kajing kawai satan alia jong kinong mani beli tau hendai. Kadu hi day kinong mani beli tau ki bakala Kristen. Ndai de ki Kristen ki belanang kelas ya kinong mani beli tau. Ki jong ipat kumno. Hatobun ki baraki Christmas baki buat ya ki tradition jong kinong mani beli tau. Ni bun ki bakentat bandaki Christmas. Namar baki buat ya kajing tho nak tien jong blai.